ko ham it's a separate administration ada ahin ko palma sa pen number 1 na ahin ko na palma sa the first victim to say go lag Misao mot bunga ko mana het law diso may lay ho ki got na ahin ko to masat pen to say go lag Misao ani na ahin ko to masat pen to pastor say ko kip gen kang vai lang ana apoy na ba masat pen to pastor say ko kip gen ay ko to masat pen say go lag kip gen ipisa ka kam katile ama hi sa pangpata apa lungsit apa hi sa mo timin ama hin may lay ho mot bunga may lay ho may thal sen na agamu do kha ya hi ay no ko chan lo cho ti chu ipisa atha lo am de la akigot naw pa jo ai chi put lo na so e poi ti na ba mun te na may thal sen lo lam ka lang en mo do mun na may thal sen do chu mot mo na sen lo man ga mu do chi ya chu link kha lo de nga chu ima chupang very good boy kha chu lo zo ango chu it's akit ha ke ti po as the first victim of this Meitei Kuki jo conflict is Sego Misao and the second is Pastor Sego Kipgen ja chu hichi apa na chu thu him naw chu na be khangam khalo hil inway new kiwa ki kaya tu chana ki hopi thailo chu still they have that trauma lol ki tana fencing a du ki koi mong chu hichi chu tu na he mal MLA pu in popular government naga join ni le hichi pa lol ki tan chu na sa zo de na cho he ke wang chu MLA hong ka challenge no me tu ne ajong hi chan dit muna kium ta separate administration ki thuma next election na de nga campaign ball pen na lai wa bong ju za sa nam de chita pang lam kai chu nei ba le hoi pi hoi lai thun don me